dolazi nam nevrijeme napokon. Nije za ići na more, valovi su. Tako da mi idemo na more. Zašto ići na ovakve dane na more? Zato što Bog čuva pijance i budale. Mijau! Opa, opa, Leovu u zadnji tren lupilo. Op, 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 op. Da. Bilo bi lijepo. Luc! Nice! Bistro i Rogi ljudi, dolazi nam nevrijeme napokon. Nije za ići na more, valovi su. Tako da mi idemo na more. Uglavnom, vidimo se na poziciji. Nisam bio par dana već na moru, tako da jedva čekam. Rogi ljudi, vidimo se ubrzo na moru. Ok. Da li puše? A ono? Nije baš bonaca. Da li je valovito? A ono? Može to i bolje. Da li ćemo loviti? Hoćemo i to odmah. Ok. Tekken, sam u sobi igram Tekken. Ovako, po ovom vremenu vrlo vam je sigurno loviti očade i takvu ribu. Ali probat ćemo sve. Tako da, bacat ćemo od ultralight malih džigova, pa do woblera, pa tako to. Uglavnom, ajde da prvo isprobamo mi te džigove. Ovo su vam džigovi sa ribolovnog pribora. Napisat ću vam imena modele, imena modela. Link imate u opisu videa. Prvo malo ultralightamo, ali jako kratko ćemo. I onda ćemo preći na malo drugi ribolov. Uglavnom, zašto ići na ovakve dane na more? Zato što Bog čuva pijance i budale. A mi smo ovo drugo. Ajmo probati to. Znači, toliko jako nosi, ne osjećam, neću osjetiti udarac, ali dobro. Probat ćemo tamo zabaciti u pjenu, ajde. Malo kontra vjetra. Ništa. Ok, spremamo ninju. Ne. Opa! Opa! Leovu u zadnji tren lupilo. Op, 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 op. Da! Bilo bi lijepo. Luc! Luc, mali luc, idemo. Nice. Pa to se traži samo koju kilu više da ima. Moja najdraža riba. Mijau! Idemo po još jednoga. Molim te neki veći, molim te. Evo 8 sati, ništa još, samo jedan luc.
Ojme, ali ga puše. Nećemo još dugo, počelo je sjevat. I evo ga, gotovi smo za danas, nevrijeme dolazi, nije više za bit na moru, počeli su gromovi, tako da nije pametno spinati. Ali da, ulovili smo luca, prvoga luca što sam ulovio u Puli je mali, ali bit će većih, samo treba ići, izlaziti, biti uporan i to ti je to. I vidjet ćemo, uskoro nam dolaze i lignje, egging lagani, tako da svega će biti, nikada dosadno. Tako da ljudi, vidimo se, uživajte, ovo nije neki ekstra video sa puno riba, ali lijepo provedeno popodne. Vidimo se, Bistro i Rogi.